Hey, Max Makhanya. Umshuku. Hey, kunjani lapho Max? Uyabona Max? Yabo Max Makhanya. Yabo mina ngiyayifikela la TikTok, yabona. Angabi nesikhathi eside ngila TikTok. Ama video yakho yabona utrenda lokho kuze kudida ukwenza mhlawumbe kwesinye isikhathi ngihlangana nabantu ngisho uphe etradini ngibangihamba abake bebona ukuthi nami ngikhona ku TikTok nabathanda mhlawumbe inkulumo engeke ngiyikhulume bengibuza bethi hey indaba kaMax uthini ngoMax manje ngibatshela into eyodwa ukuthi mina ngeke ngiyeke ngoMax ubuka na uMax ungahlanya la ekhanda ungahlanya ungacosha amaphepha abantu behleke wena yena beqhubeka nempilo manje ke get indaba yakho wena Max we Max uyabona ukulukhuni sengiyaphendula nje ngoba ngiyaphendula kodwa ngale ukuthi kulukhuni ukuthi ngaphendula inkulumo yakho wena mangabe uyibeka ukuthi uma ngingaluphawula nje lolu daba ngikuphikise ngama facts kungatrenda kakhulu ukuthi uMax usethe kodwa buka nje wena bayakuyeka ubheda yabona manje ke kulukhuni ukuthi ke ngingakwazi ukuyiphendula inkulumo yakho because inkulumo yakho ayiphelele all right ke Max. So yabona Max mina ama video yakho ngiyawalalela maqedana ngidlulele angilike angifaki futhi kwi favorite yini lento kodwa khona kuleyo nto leyo ngiyadlulela nje yabona ikhona into Max okumele ukuthi mangabe uyibona ufike uyibuke maqedana uyidlulele uyabona alikho icala lapho so into yenza ukuthi ngibuke enza ukuthi ngilalele kuma video yakho ukuthi ikhona into engiyifundayo kuwe yabo wena Max uyindoda ehloniphe kakhulu kwi research lokhu bambalwa abantu la TikTok abenza research ezingeni okulo yabo izinga lakho lokwenza research lingaphezulu kokwenza ya kakhulu futhi indlela owenza ngayo research Max indlela le eseqophelele phezulu yikho lokho kwenza ukuthi ube nolwazi olunzulu ulwazi onalo Max lunzulu kakhulu ngendlela engeke ngibuke ulwazi onalo ngakhona bese ngibuke ekukhuleni kwakho ngibona ukuthi esikoleni uMax wawumuntu ohlakaniphile yabo because nakho lokho sometimes it count yabo ukuthi lo muntu wayegood wayemuntu okwazi ukubamba yini uma ngabe efunda something yabo so wena wenza ama research amakhulu kakhulu lana nami kwesisikhathi engifikayo kuwo bese ngishawa ukuthi ke mina ngangahlaniphanga esikoleni namanje ukuhlanipha nje into engenayo ukuthi ngicosha lapha nalapha yabo then bese kuba ukuthi mina ngine wisdom la ngihluke khona kuwe Max yabona wena Max uhlakaniphe kakhulu kulezi zinto esezenzekile yabo but kulezi ezisazokwenzeka uNkulunkulu ukuncishile although noma uthi wena ukholelwa kuNkulunkulu angazi ukuthi ngingathi ukuze lento ngiyibeke nawe uyiunderstand angazi ukuthi ngingathi ubani okuncishile because uma uthi wena awunayo uNkulunkulu so kufanele ukuthi mina ngiyakuthuka mangizothi uNkulunkulu ukuncishile whoever ke okunika ukuthi ube nomoya wokwazi wenhlakanipho ukwazi uma ufunda into uyibambe lo muntu wakupha but wakuncisha iwisdom yabo yabona mina wangincisha Max ukuthi ngikwazi ukuthi mangifunda into ngiyibambe ihlale ekhanda yabo but into anginika yona iwisdom yokuthi mangiyifunda into even though ingezukuhlala ekhanda kodwa angixoxela ukuthi isho ukuthini lento and yini ezokwenzeka in future and why wakwenzeka lento yabo because nginembuzo why every time mangabe kukhona into engiyifundayo ngibuza ukuthi why pho kwaba nje why ukuthi yabo so that ezonginika information ukuthi kuzohamba kube nje lokho wena ongenakho ngane ukuthi awunakho yabo so but ku information lefundwa phansi you very good entweni esezenzekile you very good very good bancane kakhulu Max abantu ngisho ifundiso abayifundiswa eyinakayo ngiyacabanga nawe one of ifundiso abanakali ngelendlela onaka ngayo
akulinganiseki kimi ukuthi ngipha ngilalela ngibona ukuthi hey Max Max une information, but now information yakho iphela eduze, ayikwazi ukubuka lapho kuyiwa khona, yabo. So ke Max ngane wethu ngiyaphendula nje ngoba nakho ubhalile kwi comment, futhi ngiphendula ukuthi mawuthi bayangiyeka ngibheda, ya sengizama ukuveza ukuthi kokunye into eyenza ukuthi ubuke ukuthi ngiyabheda ukuthi vele awuphiwe iso lokubuka la khona iso lami libuka khona, yabo. Awuphiwe leloso, but nje kodwa kulokho seke kwenzeka, hayi no one can match you, hayi ngeke Max, ngeke no one akekho umuntu ongakumatcha man Max. Uyakwazi ukwenza research futhi uyahlala phansi uyenze i-research, uyenze uyiqede futhi uyifake ekhanda, and indlela owenza ngayo research ilena yenza ukuthi lento osuke uyifunda phansi ingene kalula ekhanda, yeah, because kushuthi nasesikoleni wawuhlakaniphile. Yabona Max kube kuthiwa inhlakanipho yakho, inhlakanipho yakho Max ishoda ngeinto ezimbalwa. Into eyenza ukuthi ngizama ukuchaza ngawe Max ukuthi awunginikanga indlela ongamele ngiphendule ngayo i-comment yakho, yabo. But nami sengiyakhomenta nje ukuze understand ukuthi ngiyayiqonda indlela obeka ngayo uma ubeka ngalendlela, yabona. But wena Max inhlakanipho yakho unhlapho nayo, but ishoda ngento efew. Into yokuqala nje inhlakanipho yakho Max mfowamakhanya, inhlakanipho yakho eshoda ngayo inhlonipho. Yabona ngesikhathi ufika wena lapha kulomhlaba ekuletha lona wakuletha kulomhlaba, wena wafica inhlonipho ingasekho, wafika sesiyibuthe sayibutha inhlonipho, wafica ingasekho, wathi uyaqalaza, wafika wathola nje kukhona nje, wathola sekhona umhlaba nje nobuqhanguqhangu, ngoba awukho lihlaza, awukho lihlaza, haya kubahlaza khona lokuthi umuntu root lo muntu awunjalo, but yeye usiphanqwanga ubeka noma kanjani uyihlapha kuyobonakala enhlizweni yomuntu ukuthi lento oyibekayo iyezwakala noma izwakali, futhi mayengayizwa indaba yakhe gede indaba yakhe. So inhlonipho iyashoda kakhulu kuwe Max. 2 ayifuthi ayikho ayinokuthi iyashoda, nginamanga mangithi iyashoda, ayikho nje. 2 into oshoda ngayo Max Makhaya i-word order. Yabona i-word order Max iyasiza la ukuthi uma ubeka ama-facts njengoba ukhuluma ngama-fact, kodwa umuntu ewezwe lama-fact, ngisho kuthiwa uyawabeka eyiwo ephikisa lo muntu okuphikisayo, kodwa ube ne-word order kwalo muntu omphikisayo abone ukuthi yazini Max right. Kodwa mangabe ungenayo i-word order, then inkulumo yakho ithi yinhle njalo, wonke umuntu athi yabheda, uMax uyabheda, uMax nje isiqhwanqhwangu, uMax uyikuthi, Max is that, yabona yini ngane yakwethu. I-word order ungenayo, nawe futhi uyazi ukuthi abantu abaningi bayasho ukuthi awunayo i-word order. Ngibona la kwi-comment yakho mawuthi uma ungangiphikisa ngama-fact kungatrenda kakhulu ukuthiwe uMax usethe, ingoba uhlala ukhuluma kodwa manje ukhuluma ama-fact kodwa manje wabeka kabi. Lento ifana nani Max ukuthi mangabe itiye lingezwela ushukela bese uthuma ingane ukuthi no hey ayushukela uzwakala la awungifakela ushukela bese ufaka kakhulu besidadada, uyabona. Uthola ukuthi usuthi uyaphuza leli tiye, utholela ukuthi lo shukela usehle emphinjweni, ubudingeka lo shukela, kodwa inkinga lo muntu ufakile ufake kabi wasenza isidadada. Iyona into futhi oshoda ngayo ngane ukuthi word order. 3 into oshoda ngayo mfowethu yilese ngeke ngayibalula i-wisdom, yeah, le yokuqonda ukuthi le information onayo, but in 100 years 200 years lempilo le oyifundile eyenzekile, because wena ukwazi ukubona izinto ezenzekile but awukwazi ukuthi zisilide laphi lezi zinto ezenzekile, yabo. So ushoda ngewisdom, yabona. uNkulunkulu ukuthi ke ngane yakwethu akakuphi kokubili, akakuphi inhlakanipho akuphe ne-wisdom, uyakuncisha kodwa uma kuphi wisdom uyakuncisha inhlakanipho. Uma kuphi inhlakanipho njengawe nje umuntu makusawukhali, uma kuphi inhlakanipho njengawe nje ngane yakwethu uyakuncisha i-wisdom. So indaba yakho gede Max Makhanya, gede ngane yakwethu, gede ubeka ama-fact Max la, ngizwe ukuthi uzothini ngala ma-fact from leya video engiyenzile.
Wemshubo angikusize la mfowethu ngathi nje awuhlale phansi ke ngikufundise ngenxa ke yesikhathi sakwa TikTok 10 minutes nje lo engucelile ngazi noma yonke lento inganela enilana mangingayisummarize kodwa mangingasalunganga ngiyobe sengikwenzela ke upart 2 ngikufundise nje wena kanye nabanye abathanda ukufunda. Uyabona nje wemshubo mfowethu uDaniel chapter 2 kube uDaniel chapter 7 bese kuba isambulo chapter 13. Into oqala okumele uyinote down la thatha nje uthi ukhwaya wakho mfowethu wenza ama notes. Into oqala okumele uyinote down la kumele ukwazi uku-interpreter ama symbols. Into oqala leyo mfowethu ukuze uyi-understand kahle incwadi. Into oqala okumele uyenze you must know how to interpret ama symbols. Uyabona lapha na ku chapter 2 uDaniel uthi ubona uthi inkosi uNebukadnezar ibone istatue isithombe esinekhanda legolide umbuso ke weBhabhiloni loyo owabusa kusukela ngo606 BC kuya ku538 BC ebese kuthi ingalo nesifuba sale statue ezesiliva umbuso wamaMede and Persians ke lowo iMede Persia lo mbuso loyo owabusa kusukela ngo538 BC kuya ku331 BC ebese kuba khona umbuso bese kuthi ngithi iseswini na kwiwest nasemathangeni le statue si bronze lapho umbuso wani lo umbuso weGreece. It's a Greece kingdom eyabusa kusukela onyakeni ka168 BC kwaze kwayogcina onyakeni ka476 BC ebese inyawo zale statue kuthiwa ke olunye unyawo lwalo kwakolwensimbi no sisakhuluma ngezitho ze statue kwakwezensimbi izitho umbuso wanike loyo kwakuumbuso kwakuyiRoman Empire eyabusa kusukela umbuso njalo webronze weGreece wabusa kusukela ngo331 BC kuya ku4 kuya ku168 BC bese kuthi umbuso wensimbi lesithombe sasinenyawo zensimbi izitho zensimbi umbuso wamaRoma loyo owabusa as an iron kingdom wabusa kusukela ngo168 BC wayogcina as umbuso wensimbi ozimele wayogcina lapha yana ngo476 AD ebese kuthi inyawo zale statue olunye luyinsimbi olunye luyikle luda lubumba isho ukuthini ke lonto isho ukuthi okushuthi umbuso wensimbi okuumbuso wamaRoma wabe sewuqala uphelelwa amandla la ekwabe sekujoyina khona umbuso wodaka okushuthi umbuso wensimbi wabe sewuhambisana nombuso wodaka okuumbuso ke esowuchaza ukuthi lo mbuso wodaka uqhamuka kanjani eBhayibhelini ke kaningi uma ngabe ubheka ukuthi
udaka lumeleni noma ubumba uzothola ukuthi lumele ireligion njalo nje eBhayibhelini makuvela ubumba noma udaka lumele inkolo. So lokho ungahamba uyokuchecka lapha I think uJeremiah 18 ufunde lapha uverse 6 uzothola ukuthi inkolo laphana ibizwa ngobumba uthi ninjengobumba uthi ninjengobumba esandleni sombumbi ekhuluma inkolo ekhuluma kubantu abakholwayo. Nalapha kuIsaiah 64 mawufunda lapha ko verse 8. So leyanto leyana isho ukuthini? Isho ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngokuthi olunye unyawo lwaluwudaka kushuthi lwaluyinkolo, olunye lwaluyinsimbi. Sishiloke sathi umbuso wamaRoma umbuso wensimbi, okushuthi ngonyaka ka 476 AD umbuso wamaRoma waphelelwa amandla wase ujoyinwa umbuso wenkolo, umbuso wodaka. Ingakho phela mawufunda isambulo isambulo 13 kuthiwa ibeast leya isilo lesiyana sanikezwa amandla uDrago. So loya Drago loyana onikeza isilo amandla ilapha la iRoman Empire iphelelwa khona amandla, yayikade ibusa as an iron. Ithema iphelelwa ngamandla ngo 476 AD kwase kujoyina iDragon ebhalwe ku chapter 13 isambulo. Leya Dragon ekuthiwa ke yabe seyilekelela isilo seyisbooster ngamandla. That is irreligion, that is leso silo upope we-Roman Catholic Church. Yilo lolu udaka lolu oluvelayo laphana kuDaniel chapter 2. Yilo lolu udaka lolu ubumba oluvela lapha onyaweni lestatue. Uye lo Drago olapha kuRevelation chapter 13 lo Drago ekuthiwa wanikeza amandla akhe kwisilo. Lesilo lesi yini? Lesilo lesi uDrago asinikeza amandla iRoman Empire, umbuso wamaRoma. So amaRoma abizwa ngensimbi, umbuso wamaRoma ubizwa ngensimbi. And then umbuso wenkolo ubizwa ngodaka. Ngishilo ngathi ko Jeremiah 18 hamba uyokubheka lokho lokhuze laphana go Isaiah 64 verse 8 hamba uyokuchecka lokho uzobona ukuthi inkolo noma ibandla libizwa ngani? Ngodaka, noma lifaniswa nodaka, noma limataniswa nobumba udaka. Ngizokulandela ke upart 2 wale nkulumo engikhuluma ngayo la khona ngizokuchazela khona ukuthi njengoba sesishilo sathi lapha ya odakeni nensimbi inkolo kanye nepolitiki leyana. Ipolitiki ilokhuze ikingdom yabuswa ngendlela yepolitiki which is iron kanye nendlela yenkolo which is clay according to inyawo zalesa statue saku chapter 2. And then lapha ku chapter 7 kuyaphinda futhi kukhulunywa ngezilo ezine. Isilo sirepresenta umbuso, kingdom. Impondo zirepresenta umbuso noma kings. So isilo sirepresenta umbuso neimpondo zirepresenta umbuso noma inkosi. So uma ngabe kukhulunywa ngesilo sokuqala ekuthiwa kwakwese lion kwakwese sasibhubesi, leso silo kusho ukuthini? Umbuso loyo owawubusa ngalesikhathi uDaniel ebona lo mbono, umbuso weBhabhiloni. Bese kuba isilo sesibili okuwumbuso weMedo-Persia. La khona siqhubeka khona nokuchaza ama symbols
alaphayana eBhayibhelini izinto ngekuzwe kushunyayelwa ngazo emasontweni enu ngoba abefundisi benabazazi futhi abayi-understand abayiqonde niyoyithola la kithi singomakhanya ku TikTok. Ngishilo-ke ngathi igolide umbuso wamaBabylonian loyo owawubusa ngesikhathi uDaniel ebona umbono bese kuthi isilver umbuso wamaMede-Persia amaMede-Persia laphayana abusa kusukela ngo538 BC kuya ku331 BC bese kuthi bronze lapha ku chapter 2 istatue lesiya umbuso wamaGreek loyo ngaphansi kwenkosi uAlexander the Great owabusa ngo331 BC kuya ku168 BC bese kuthi iiron umbuso wamaRoma owabusa ngokuzimela kusukela ngo168 BC kuya ku476 AD ebese kuthi iiron and clay inyawo zalesa statue ku Daniel 2 olunye unyawo luyinsimbi which is umbuso wamaRoma olunye unyawo luwudaka which is umbuso wenkolo okusho ukuthi ke manje amaRoma asephelelwa amandla aselekelelwa uDrago lo obhalwe lapha ku Revelation 13 I think uverse 2 or 3 if I'm not mistaken la khona kuthiwa uDrago wanikeza amandla isilo leso silo leso yiwo njalo iRoman Empire kodwa seyiphelelwa amandla seyilekelelwa uDrago ngitheke lo ya Drago loya ovela kwi Revelation yiwo lo ambuso weclay lo ambuso wobumba ovela lapha kolunye unyawo lalesa statue ku Daniel chapter 2 engithe umbuso wodaka umbuso wenkolo okuyiwona manje osubooster umbuso wepolitiki umbuso iRoman Empire okushuthi isimi ngama-pillars awu2 imi ngephila ye-religion kanye nephila yani yepolitiki so umbuso wamaRoma usuphelelwa amandla kusukela ngo476 AD. Okay, imapha amanye ama-symbols okumele uwanake la lapha mayiqala nje uchapter 13 Revelation ukutshela ngokuthi isilo savumbuka emanzini noma olwandle lalela ukuthi amele ukuthina amanzi noma ulwandle noma amanzi arepresenta ipopulation. Uyabona nje indawo epopulated enabantu abaningi irepresentwa ilo lalwandle olapha ya ku chapter 13 verse 1 isambulo sengishilo ngathi udaka lu representa inkolo ngakhothela ko Jeremiah 18 lapha ko verse 6 nako Isaiah 64 lapha ko verse 8 okuprova lokho ngathi isilo simele isilo kanye neimpondo kumele inkosi kanye nombuso. So lapha ya ku chapter 7 kuthiwa isilo sokuqala isilo sesibili isilo sesithathu lezazilo lesiya esokuqala iBabylonian kingdom esesibili iMede-Persian kingdom esesithathu iGreece kingdom. Lesi sesibili kuthiwa sinezimbambo emlomeni phakathi kwamazinyo leziyambambo leziyana izizwe historically izizwe leziyambambo ezisemlomeni weMede-Persian kingdom uma ngabe iMede-Persian kingdom ikhuphuka iphakama igain amandla yadla izizwe ezintathu esokuqala yadla iEgypt yadla iLibya yadla iArabia uma nje izothatha umbuso lapha yana kumaBhabhiloni
yuthatha nje already seyidle Egypt, iLibya kanye neArabia. Ile zambambo ekuthiwa lapha ku chapter 7 ziphakathi emlomeni emazinyweni alesilo sesibili ekuthiwa siyini konje kuthiwa siyini ngathi sibhere ya ngathi sibizwa ngebhere umbuso loyo weMedo-Persian. Uyabona lo mbuso owagudluzwa umbuso weGreece ngaphansi kuka Alexander the Great. Uyabona so makushiwo kuthiwa kwaseqhamuka ke isilo sesine esina wonke ama shapes alezilo ezintathu ezingenhla. Kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi sagwinya yonke lembuso le, umbuso wamaBabylonian owawukade ugwinywe umbuso wamaMedo-Persia, wagwinywa umbuso wamaGreek. So yonke lembuso yonke yabe seyigwinywa ilesilo esesabekayo sesine. Lesi ekuthiwa sasine impondo ezilishumi. Zazi yini impondo ezilishumi? Zazi imibuso noma zaza amakhosi aye u10. Imaphi lawo makhosi awu10 representwe yimpondo ezilishumi ekhanda lesilo sesine ku Daniel chapter 7. Nawa lawo mazwe lawo noma lawo makhosi. Ama-Heruli, ama-Ostrogoths, ama-Vandals, ama-Franks, ama-Visigoths, ama-Burgundies, ama-Lombard, ama-Anglo-Saxon, and then ama-Alaman, and elokugcina lesi-10 iSuvi. Kuthiwa ke kwabe sekuphutshuka uphondo oluncane phakathi kwale mpondo esengiyibalile ezu10. Kwabe sekuphutshuka uphondo phakathi nendawo olwasibhula ezintathu zeimpondo ezaziphambi kwalo. Iziphi lezo mpondo ezintathu na? Noma kuqala nje iluphi lolo phondo lolo olwaqhuma phakathi kwempondo? Iyo iRoman Kingdom, iRoman Empire leyo eyaqhubuka phakathi kwempondo, phakathi kwembuso elishumi esengiyibalile. So iziphi ke lezi impondo ezasembulwe impandeni zisembulwa yilolu phondo oluncane oluvela phakathi? Ilezi impondo ilezizwe lezi ezaqedwa ezadestroywa, zidestroywa iRoman Empire. Igama lalezo zizwe kuze kube namhlanje az exist lezo zizwe. Ama-Vandals, ama-Heruli kanye nama-Ostrogoths. Lezo zizwe ngokomlando kwakuyizizwe zalapha ya eItaly. Lezo zizwe lezo kwenye ividiyo sizontshela amakhosi ayibusa kulezo zizwe ezadestroywa iRoman Empire kuze kube namhlanje azikho. Ama-Vandals, ama-Heruli, ama-Ostrogoths, kwasala ezu7 izizwe noma amakhosi. Lamakhosi awu7 ama-Franks, ama-Visigoths, ama-Burgundies, ama-Lombard, ama-Anglo-Saxon, ama-Alamani kanye neSuvi, 7 izizwe ezasala. Njengamanje zibizwa ngani ke lezizwe ezu7 ukuze usheshe uyibone? Zibizwa ama-Franks iFrance leyo, ama-Visigoths iSpain kanye Burgundies iSwitzerland leyo, iLombard iItaly, iAnglo-Saxon iEngland leyo, iAlamani iGermany kanti iSuvi iPortugal.
Mhlambe ke la ku chapter 3 singaqala nje silungise lokhu ebesikushiye ngendlela lapha yana ngesikhathi sichaza ama symbols uyakwazi njalo ukuyitholela iproof yokuthi ama meanings alama symbols siwathathaphi ngikwenzele nje isibonelo njengoba sishilo sathi amanzi noma ulwandle lumele a population of people lokho uyakuthola lapha na kuyisambulo 17 ku verse 15 ukuthi amanzi noma ulwandle lumele indawo egcwele abantu a population noma a populated place area lento yokuthi udaka lumele ireligion inkolo noma ibandla sishiloke lapha na ko Jeremiah 18 mawufunda ko chapter ko verse 6 nalapha ko Isaiah 64 mawufunda ko verse 8 sishilo lokho ungahamba uyokuprove ukuthi vele ibandla noma inkolo irepresentwa kakhulu ivela yuubumba noma yuudaka uzophinda futhi ucheck lapha yana ku Revelation 17 ku verse 12 na ku Daniel 7 verse 24 ukuthi ngempela isilo beast kanye neimpondo ons zirepresentwa yini ke zona zirepresentwa amakhosi nemibuso isilo nophondo kurepresenta umbuso nenkosi kanti ke mhlawumbe khona okunye sikushiyile njenge wind makukhulunywa ngewind eBhayibhelini kuba prophet umprofeti nje isipropheto sakhe makune wind phakathi umoya isivunguvungu somoya okusho ukuthi yini ke leyo irepresenta impi noma ukuchitheka kwegazi iwind uyakuthola lokho I think lapha na go chapter 25 Jeremiah mawuqala ukufunda lapha ko verse 31 uya ku verse 33 uzoyithola igreat wind lapho esho idestruction noma izimpi nokuchitheka kwegazi mhlawumbe okunye siyobe sikubamba ngendlela nako sikuchaza siphinde sikulethele ama proof ukuthi kona ukulanda kuphi ngoba maningi ama symbols and their meanings eBhayibhelini njengoba sesishilo ke ukuthi lezizwe ezu10 eyintathu kuzo za destroyer zaqedwa zazilapha ya elokhuzeni eItalia zazilapha eItalia lezizwe lezi ezazingaphansi kweItaly ezaqedwa nje nya sasho sathi lezo zizwe kumanje azi-exist lezo zizwe ziwu3 uyokhumbula ukuthi impondo ekhanda lesilo sesine ku chapter 7 Daniel zingaki impondo zu10 njengoba zivela nalapha ku Revelation 13 impondo zingaki zu10 kodwa khwiqiqi amakhanda wona vele semangaki awu7 nazi yazidestroywa lapha yana uphondo oluncane olaqhamuka phakathi nendawo lusembula 3 sishiloke sathi leyo mbuso eyasembulwa eyadestroywa iRoman Empire ibizwa ngokuthi ama Vandals ama Ostrogoths kanye nama Heruli ayikho exist yayilapha eItaly leyo mbuso leyo ikuphi mhlambe okunye esingakuveza singaveza ke ukuthi amanga lawa ukuthi iG7 cha akusi iG7 ilezizwe nje esibalile ekuyizona ekwabuildeka ngazo iRoman Empire lezi nje esibalile ezu7 ezasalayo iSpain iItaly iFrance iSwitzerland iEngland iGermany kanye nePortugal eyintathu kwezu10 amaHeruli ama-Vandals ama-Ostrogoths ezadestroywa iRoman Empire
So ileyo ke incazo yazo zonke lezi zinto lezi ekade ukhuluma ngazo enihlezi nje nifuna ukuzazi. Ulokhuze isilo lesiyana esimele ama-Greek lesasilo sesithathu lapha yana I think ku Daniel chapter 7 kuthiwa lesasilo sasinamakhanda amane. Uzokhumbula ukuthi mawucheck umlando wakho lapha yana kubusa uAlexander the Great eGreece. Kwakubusa uAlexander the Great wayenama generals awu4 izethenjwa zakhe ezu4. Wathi uma ngabe sezofa ngoba wabulawa utshwala uAlexander the Great owayephethe umbuso wama-Greek wabulawa utshwala ukudakwa. So athe sembona lama generals ukuthi usezofa abe seyambuza ukuthi ubani ozophatha umbuso inkosi na emva kwakho. Wathi ke uAlexander iloyo oyoba strong kunabanye. Ilapho ke la ekwabe impela sekuba khona ke nempi phakathi kwalama generals amane after ukufa kaAlexander the Great. Ugeneral wokuqala wayebizwa ngoCassander, ugeneral wesibili wayebizwa ngoLysimachus, ugeneral wesithathu wayebizwa ngoPtolemy, ugeneral wesine wayebizwa ngoSelicus. Lawo ma generals ayekade ehamba noAlexander the Great. Uyena uPtolemy lona owagwinya iEgypt, iLibya kanye neArabia. Ngoba uSelecus yena wagwinya iSyria eastward. Kwathi uCassander wagwinya iMacedonia kanye neGreece. Bese kuthi ke uLysimachus yena wadla iThrace ne part of Asia kanye neHellespont kanye neBosphorus lapha enorth yayo. Lama generals alwa aze ahlukaniselana umbuso kabani kaAlexander the Great. Ilapho kumbuso waba wiki khona wawusunqotshwa yini na wanqotshwa iRoman Empire. So zonke lezi zinto engixoxela zona izinto ezitraceable, akusiyona inganekwana zemilando, akuwona ama-assumptions nama-thoughts uyabona. So akumelanga mawuzoxoxa lezi zinto lezi usitshele ingqondo yakho into esingakwazi ukuyitrace, ngoba uma ngabe uthi nje iG7 leza mpondo ezasala ezu7 ngesikhathi sekusembulwe lezi ezintathu, leza mpondo ezasala kuchapter 7 Daniel nalapha kuRevelations chapter 13 mawuthi lawa amakhanda awu7 a represent iG7 ukuthatha phi lokho. Masikufuna sizokuthola phi? Masithi nje siyayitracer lo information, where can we get it? Because mina mangikutshela ukuthi lawa amakhanda awu7 kuRevelation ahambisana nezimpondo ezu7 ezasala kuDaniel chapter 7. Lonto isho irepresenta izizwe eyikhona namanje. Njoba ngiyibala nje ngithi mina yini iFrance, iGermany, iSwitzerland, iItaly, iSpain kanye neEngland nePortugal. 7 zikhona lozo zizwe lozo. Angikhulumi mina ngento ongeke ukwazi ukuyibona. Ngikhuluma mina ngehistory traceable. Uyabona? Ama-Vandals nama-Ostrogoths nama-Heruli destroy kunamhlanje awekho. Hamba uyocheck umlando wakho bathini invasion of Italy. Hamba uyocheck umlando lozo ncwadi lezo ama-invasion of Italy. Uzobona lapha kudestroywa lezizwe ezintathu. Zidestroywa uphondo oluncane which is the Roman Empire. Uyabona?
So lapha ke mhlambe ke lana ke ku part 4 ake sivezo ukuthi yayinjani ibeast iRoman Empire isayibeast nje enempondo ezilishumi lungakaveli lolu phondo lincane olwakhoza isplitting kulombuso wamaRoma. Yayinjani iRoman isa umbuso nje oyimelo ophelele oneyimpondo zawo ezu10. Uyawubona lapha yana ku Daniel chapter 2 ukuthi mawubizwa ngokuthi uyinsimbi wawuqine ngqi wakwazi ukunqoba imibuso emithathu eyayimkhulukazi. Ngibala lapho umbuso wamaBabylonian, umbuso wamaMedo-Persian, obese kuba umbuso wamaGreek. Khumbula phela ukuthi mawukhuluma ngombuso wamaMedo-Persian ukhuluma ngombuso owawukade uqukethe izizwe ezinjengo Egypt, oLibya kanye noArabia. Mawukhuluma ngembuso njengombuso wamaGreek wawukade uqukethe lama generals amane ayekade esehlukaniselene umbuso waAlexander the Great awuhlukanisa into 4. So lo mbuso lona weRoman Empire usahlangene ubumbene usayinsimbi kuphela engahambi nadaka. Wawuqine ngalendlela ukuthi wadla yonke lembuso uwodwa wayigwinya yonke maqede wathatha idominion. Uma into eyonakalayo lapha yana kwiRoman Empire ukuvumbuka kwalolu uphondo, inkosi le eyavumbuka yaba aggressive ya destroya izizwe noma imibuso emithathu kule mbuso ewu10 engibalile le mbuso emithathu ngathi ama-Ostrogoths, ama-Vandals nama-Heruli. Ithe mayiwa vandalizer lama kingdoms maqede kwase kudaleka isplitting kulawa amathathu kulawa awu7 asalayo France olokhuze England, Portugal, Spain, wonke lamazwe Switzerland lawa awu7 asalayo lenkosi uma ngabe ikhetha ukudestroya lemibuso emithathu asplita lawi lapho ke la wabe sewuba weak khona umbuso weRoman Empire la khona kwabe sewudinga uncedo lika Drago lapha yana okuvela ku chapter 2 Daniel kuthiwa ke umbuso wodaka olunye unyawo laluudaka olunye luyinsimbi. So wabe sewuncedakala kanjalo ke umbuso owaba njalo wabe sewuba weak kanjalo ke iRoman Empire eyayikade iqinile ilokhuza yenziwa weak nje ilenkosi ebizwa ngophondo lincane. Usuyabona ukuthi uma ngabe lapha yana ku Revelation ukhuluma ngoDrago ukhuluma ngodaka lolana umbuso wenkolo omunye ke angaqhamuka athi uSathane uqobo lwakhe. Yes, nalapho uzobuqinisile ngoba zikhona izincwadi ezimveza uDrago vele ngokwenkolo ke mina ngixoxa umlando ngixoxa inkolo ingakho ngingambizi ngoSathane. Kodwa abantu abasenkolweni bazothi lo Drago uSathane. Mina ngikuxoxa njobe unjalo umlando ukuthi lo Drago inkolo ireligion upope. Yeah. So kwaba kanjalo ke bafowethu uzokhumbula ke futhi ukuthi uma ngabe ke lenkosi ewuphondo lincane seyidestroya lembuso emithathu kusala le7
le7 ke yabe seyilokhuza ke seyihlukana mawufunda lapha na ku Revelation 13 uqhubeka ufunda uzothola la ukuthi khona and then lesisilo sabe sesiba ne deadly wound sabe sesiba nenxeba kwangathi sidetsheziwe inxeba lokufa saba ne deadly wound. Leyo deadly wound ke historically it is traceable ukuthi iyini leyo deadly wound ilapho khona phela ulokhuze omunye wopope owenza khona iphutha elikhulu la khona abe esekhipha isibhamu edubula omunye wo generals ama French generals wadubula eyodwa yawo i French general. Leo French general ukufakwayo idutshulwa ilo pope lona sengikhohlwa nje igawubani uPius the 6th lo pope lo owadubula le French general kwabe sekusuka impike la khona ama French abe esehlasela iRoma. Ngithi uyabona nje labantu bebendawonye bewumbuso wodwa njengamanje sebeyahlaselana. Iyona ke lonto ebizwa lapha ku Revelation ukuthi kwa leyo mpi leyo between iFrench seyihlasela seyilwa ne Roman Empire la khona kwabe yanqotshwa iRoman Empire ama French athumba uPope ahamba ayombopha. Ileyo nto ke bizwa nge deadly wound lapha ku Revelation 13. Leyo deadly wound leyo ukuboshwa kwaPope eboshwa ama French generals ngenxa yokuthi ubulale one of the French generals. Bambamba ke bambopha lapho ke umbuso wamaRoma wabe sewuba weak ke umbuso wamaRoma up until ngoba umbuso wamaRoma wabusa sewuweak sewuhamba nodaka sewuhamba uxhaswa kwaze kwaba unyaka ka1798 kusukela lapha yana ku 476 AD la waqala khona ukuhamba nodaka uhamba uxhugela wabe sewubusa kanjalo ukuxhugela kuze kube u1798 yonke lonto itraceable ikhona lapha ku Revelation khona Revelation 13 uzozwa lapho ukuthi wanikezwa amandla okubusa for 42 months. Lo ya 42 months mawenza i-calculation ka 42 months lapha yana nge procedure ethi one day for a year. Uma ngabe iBhayibheli likhuluma prophetically noma ake ngithi nje makukhuluma umprofeti eBhayibhelini ekhuluma ngosuku usuke ekhuluma ngonyaka. Underline lapho uma kukhuluma bani umprofeti eBhayibhelini ekhuluma ngosuku usuke ekhuluma ngani usuke ekhuluma ngonyaka. Utraceable ke lokho mhlambe kwenye embuzweni makhona obuza siyomphendula kuma comment ukuthi sikuthatha apho ukuthi unyaka ulingana njalo usuku lulingana nonyaka. Uma ucalculator lo ya 42 months yenzani lonto yenza 1260 years or days. Sithi ke one day for a year shuthi that is years. Loya 1260 years. Uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi kusukela lapha ya ku 476 AD kuya ku 1798. Enyakeni ka 1798 ilapho la amaRoma abusa khona eweak esehamba nodaka. Yonke lo mnyaka leyo 1260 uma sisebenzisa iprocedure ethi one day is for the year.
nibuzeke siniphendule